ngikwazi uyabona labantu bala ekhaya funa kube bayangihlonipha kufuna kube bangithatha ngetreli isiliva bangiphakamisele phezulu labantu lapha labantu bala ekhaya ayikho into engayenzanga hayi kanye hayi kabili ngiyenza ngiphindelela ngithela labantu bala ekhaya Uba mina nomsindo hey ba awukahle bakuthi kuba ngumsindo ngizoba ngumsindo bakuthi kuba ngumsindo ngizoba ngumsindo hayi kwenzakalani? Angiyeke ma awungiyeke ngikhathele ngasebenza la ekhaya ngigoba iqolo ngibhudluka isandla ngenzela lo mndeni lo wala ekhaya lo ngangihloniphi ma umpangazithu uyangihlonipha yena ongihlalisa phansi ngishayela istiff umpangazitha uthi ngisebenze kanzima uthi ngikhombisile ukuthi ngiyindoda mase kuyasuka kuzothi kubona bonke abantu uzongiholela into ekalo Indoda. Manje yini oyifunayo? mina ngifuna ukuhlonipha bazongihlonipha futhi ngenkani bazongihlonipha bazobona futhi ukuthi kufuna bangihloniphe Inhlonipho ke mfana wami uzoyithola ngokuyithoba nokubekezela. ukubekezela kuzocisha lo mlilo enginawo ngaphakathi nomlilo ma uyavutha lo mlilo ukubekezela kuzongithatha kungibeka etafuleni ngingenza untanzi ngizohamba mina ngiye kubaba ngifike ngimkhumbuze uthi ngabe kumanje lamavaterkana wekho ngabe kumanje kugcwele umpompi yonke le ndawo kodwa ngemsebenzi yami